Punjab Bor Patharaha Varalong Jal Jeevan Mission Scheme Kangpu. Kecia Swaphan Aron Rip and Longli Pata Kasalam Piaputa Kes Etun Ear Uaphan Pinpura Lo Kapajirda. Bitung Ring Tama Youth Forum Mahang Kapathe. Kardom pinya dawa Abirta long pen neli sami jirbon kilingpi nonar juik tha Abirta ton pen Jal Jeevan Mission Scheme pen adon tina hemathi kubalong amat kangthir jira lang avarsai longpet nang jipura duar amla constituency arlo Punjab Bor Patharaha Varalong ke claim kapatang pon bangso scheme KAC PHEEM Pradip Rong Pierideng pen in Pudamlo Bangso Jal Jeevan Mission Scheme kangpu ponahut mai setame padupon MSc Prabha Chandra Taropen Kachapempu Amailong EM Pradip Rong Pi Lam Theke Jai Tenke Prek Jamadimalong Bangso Scheme Kang Pupon Bomasonsi Pini Setame Punjab Bor Patharaha Varalong Bangso Scheme Ing Puponlo Pangrum Pet Pini Don Paroi Sira Troxir Kebra Kethoma Hem Tuna Tumapan Ke Joy Kepen Jal Jeevan Mission Pen Hem Thikubalong Amat Kangtir Edalang Avarsai Nang Piponlo Lasinang Litum Kopai Ke Melo Pusi EM Rong Piasang Honing Chepon Chinthong BJP Mondol Committee Butung Atum Lapen PHSI Kam Sai Phusai Thiatum Kachetu Dun Bangso Scheme Kang Puahut Hala Purong Asar Thiatum Hin Penta Bangso Scheme Pen Rongara Tumapan La Puson Kang Tirjiralang Hemathi Kubalong Amat Avarsai Ki Pipon Thegapot Ningang Sam Chepaklang Ponsi Yam Pradip Rong Pila Pen MSc Taro Sang Ho Tumapan Kachuru Bajirpon Sarkar Adap আমি প্রত্যেক মাহটো তাৰমানে আমি বোট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জল জীৱন মিছনৰ যিটো ঘৰ ঘৰ আমি এই আঁচনিটো আমি আজি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ পঞ্জাৱ বৰপথ ইয়াত আমাৰ 193 হাউচ গতিকে আজি বোট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং মিলাই পেলাই 3183 ৰেট্ৰফিটিং তাৰমানে যিটো ঘৰে ঘৰে যিটো টেপ লগাই দিয়াটো আজি আমি সেন্ট্ৰেলি এই পঞ্জাৱ বৰপথত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি ঠিক এনেধৰণে আজি গোটেই অসমতো আমাৰ কাৰ্বি আংলং এই ইউনিভাৰ্চিটি Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live. Phuluni Circle sa Hemalong Karbi Students Association Havar ke hat aropi tum patir piponsi kedam tang chitini phai thom keparni keche so tumaphan aron ri pen longle pata kaselam pie puthak Assistant Revenue Officer aphan pinpuralo kapajirda kedam tang chitini phai thom keparni Adap por phai kemalom pen Phuluni Circle sa Hemalong Karbi Lotarlia song haura khara ro tum patir piponsi aru ari matum pen chelang rapet pen Assistant Revenue Officer aphan pinpuralo pajirda Bangso Pinpura Lolong ke jong pon lake keche so tumaphan ko son pensi longle pata ki pilong lokma ahok he pata ko son si kasalam pen ki pilong lok la pen ningkan suri hinira inkorai sianingkan angbong kumat amon dola pen SK tumsi ahok he longle pata kasalam long kachirab dunma labang so putak klardak pen KSA song tumaphan pachini vegnang jipura KSA Hauraghat Regional Committee tumpen Pinpura lokabajira sai dengponang ko Pinpura Lokapajir Damahut ARO Bang Sai Hem ke Bang Videra Jok Head Assistant Babul Hanse Lapen SK Ram Kilinga Tuma Phansi Pajir de Kang Lapusona Porahut KSA tum Pinpura Lolong ke Jong Pona Puthak Lamboy ki Pipon Japan Head Assistant Babul Hanse Himpen Chiklo Johnny Ana Porto Hanglusi Ridak Chipidolo Pini Pinpura Loko Piko Sona Potsi Kapajir Damnang ko Puthak KSA Hauraghat Regional Committee Pongchun Bang Budho Terang Kaning Jalam Arjusina Asli tu memorandum submit lo labang so a memorandum along ki include maten itu appoint ki jong pon bangala lo cheng si bang ke 1 point bang ke mane bang ko an non tribal to masi long le puta ki pima laison lo question bang ke la pen hini bang ke bang ko an abang phu phansi duplicate puta ki issue ma la pen ko masi ki issue lo labang si ni tum labang so information ang pinai Lapen ke thoma bangke ningkan surihini pen non ningkan surihini la ingkoi raisi angbong kuma amondor pen SK tong labang so duplicate pota pen cenglo ke chok chia sai illegal along ke cerap dun ke involved dun ke doma
labang so nilit tumaphan a record nang pinay las Puloni pendir chuna rong pi Karbiang live. Kedam tang chiti ni phai thom ke barni bithung reng thama constituency angkang atokano ke do Karbiari soe jangatum toklanga hin kang thur pon thekja phanpura bithung reng thama youth forum mahang ka pathek pon. Bangso bithung reng thama youth forum mahang ka pathek amailong bithung reng thama constituency lo ke do an ke thek ke bendang lok risoi jangatum chipang room si West Karbiang long dongkamu kamrong supia long ke do Waisong Stadium Conference Hall along bithung reng thama youth forum mate ti hekpen BRYF asong mahang pathek pon lo. Bangso BRYF mahang ke thega mailong pinang anching wai ponsi proven be phan maipu Tilishram ti sopen great son kathara phan dun maipu reng haing hi phan kongchun bang clear sambi phang cho phan rap kongchun bang pendang lok ke ongdung atuma phan kaprek pu pekpon Bangso hud BRYF maipu biasang ho phirang ke phan ke thana tengke la bangso song lake kopini racharya songali bithung reng thamang kang along ke do risoi jangatum ke tok ke langamo anso se kapaching thurdun thekja phansi la bangso song mahang pathek pon lupusi ninjipon mate parai pon lo bulotang te ni tum next agenda dam thulo na mate next step dam thulo na labang ke isi akumiti mate isia song pareng ji bulotang te ke japon bang don ji President, lapen secretary, mai pula pen kongtun bang dowek nanti, latum. Helang pipen mohon teron Karbiang long live. Fit suri phora pharo pho borop anglong aphuchong along runway fashion show ke claim kapaklang boka janasor Siddhartha V Pandey po bangphu Genius World Record along amen chathabdun si Karbiang long aparman nongnam kewan. Mithang ke thek kire son penta kabor ila pen chipa dukhu pulote arnisi ke manga son tami chun ponji la son si boka jana long ke du inu Siddhartha V Pandey bo bang puta amethang kachibor i pena jok tini ili tum ka duka ve phanta imane peng nangwan pilu Birendra Pandey pen kanti devi tuma sokleng Siddhartha V Pandey alang likidam tang ningkaner kepen prekcham Bollywood ka chaparjana tum pen lamarjan chaparjan dun serial along ka chaparjan dun lapen advertise mate kapache thanga sai long ka chaparjan dun over sai long dun la sophie alang li international KASA pu isia brand tum pen lamdon chi dokon si bangso brand men pen Everest anglong along damsi runway fashion paklang pon India det piangkang pen alang li henlo ki chengsi fit suri phora pharo pho anakang tu yanglong along bangso fashion paklang pon si Genius World Record for the highest altitude of land record along amen chi thabdu Atogano adimalong pendamsi alang limit thang kabor ipen tini lapusona nongam kewan lake churu rejok jei pusi bokajana hawar penang anarara tum kachuru pajirpon Bokajan pen ananterang Karbiang live Nihang nireba dangalong nongnam ka chithangklong paklong kamalang sunalong ingthir jirda pen kijui kelang alon ka patul ponje phanpura kedam tang chiti ni phai thom keparni kapang thirasai ke dengda Bangsu ka pang thirasai ke dengalong SGB Badan Chandra Taro hen pen kachipatir pi ponalong mentaru rong ari soi jangatum chirap chetodunsi bangsu ka pang thirasai dengpon Adap por phaisir kepmalom pen kapang thirasai ke dengpon along SGB Badan Chandra Taro pentanglok Jengmon Nepali rong asar Birsing Tamang lapen mentaru rong ari sonim sotum ta chirap chetodusi kapang thirasai dengpo Bangso ke pang thirasai ke dengpo na puthak SGB Badan Chandra Taro hin pen ke thampon ke bangso lang sunalong kijui kelang atum penang an ke bang bangdu la selang le tumta bangso kijui kelang adim anso se kapang thir pidun pena jo bangso kijui kelang alang sun anso se nongnam ka pache thangje phansi klempon lu kusi thanpon Nilitum gangbra hoi lapen rong youth hoi Mentaro ayu tumpen lapen tebok terai ayu tumpen nitum celangsi labangso langsung long bang kelang bang pik pik lapen bahira kapre ke lo wing tum tawang lasil bangso committee pen same claim lo same lapen apart same nilitum rong rupen riso yang tumpen celang cingwai si itum da labangso ke pang thira sai itum da cerap dunang pusi nilitum wangsi netum kadu rong rup tumpen an same netum gangbra hoi lapen I risoi yang hoi pen nitum ke pang thira sai deng dun lo. Letum
Anparta bangso langsun ki jui kelang adimalong tourism asai kam iam lunsing teron mate KAC kachari tumta chelang ponsi bangso adim asona sona hem dolong la pen towar he huita klem ponlo bangso puthak alang litum non bangso langsun along iam atum nang ki humria hut ninggang samben kedeng dunjia phanseta kachisik pa dupon luputa ningje ponthu কবলৈ গ'লে লাংচুন বুলি কয় জলপ্ৰপাত আমি মাজে মাজে এইটো প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ গাংবুঢ়া হৈ পেলাই মানে ইয়াত টুৰিষ্টবিলাক বেছি আহে এইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে গাঁৱত প্ৰগ্ৰামবিলাক লওঁ মানে গোটেই মিলি কিনে আমি চাফা কৰোঁ ক'ত বিয়া হৈছে ক'ত ভাল হৈছে এইবিলাক চব চাওঁ মাজে মাজে এনে কৰে আৰু এইবিলাক লগ ধৰি পেলাই সহায় দিয়ে চবেই আহি পেলাই আমি চাফা কৰে আৰু কেইটা গাঁও লগ লাগি এনেকৈ 4-5টা গাঁও লগ কৰে ওচৰবিলাক বেছি দূৰতো নহয় বেছি দূৰলৈতো আহিব চবে খবৰ দিলেতো আহিব কিন্তু আমি 4-5 গাঁৱে মানে কভাৰ কৰে এইটো কাৰণে আমিহে কৰিম আৰু নিজৰ বুলি ভাবি পেলাই আৰু Dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong live. Motivating youth to take up agriculture practice and transfer of traditional knowledge but happy and ponsi kitam tang chitini phai thom kebarni jirsong asong la pen farm northeast project atum pen risoi ja atuma phan ko sonsi saigati ki nangji ma puthak seke ki pipon Nona por sorkara boreng ke longdun ki sung pika porahut saikati ki pen ko sonsi metha keng kacharjap thekjima puthak RDP ponsi kedam tang chitini phai thom keparni farm northeast project atum lumba jong pen bokajana habar ke ongdungari soija atuma phan pangrum ponsi saikati ki nangje puthak seke ki pia jai mek teng ponlo Farm Northeast Project Director Reverend Father Thankachan Joseph Pen Klembang Sunason Rongpi Kiso Teron na Pen Venika Hanse Pietum Kachetu Dun Seke Kipia Mailong Jasemet Lumbajong Pen Bokajan Block Pangrum Pet Kachetong Dun Bang Plikepra Phori Soi Jangatuma Phan Agriculture Scientist Sanjit Bhoya Hin Pen Seke Piponlo Halapu Farm Northeast Project Director Mondal Teron Pirangkia Thengno Kapachini Ponatengke Non Oveki Mietu Methanga Kai Kereng Japan Sai Tutiki Penta Ring Iun Pu Kachini Pa Media Pansi Bangso Seke Piponlo Athe Nona Kai Ke Boringa Varsai Ke Longdun Sungpi Lasi Non Oveki Mietum Sitame Seke Ke En Pen Sai Tutiki Amu Kachini Pa Mekapen Alik Enun Thekja Pansi Farm Northeast Project Atum Pen Bangso Jai Mek Deng Ponlu Pusi Ninje Pon So project hin na kimangke rat mate la khiti hin pensi lang tu chingkho runji pu matha pensi lang tu moar si khiti ke claim pen mate agriculture pensi lang tu thedung kudam mate non la india long ke khiti pensi kering chora jene mate khiti claim click lote il saguri ke long ya pan a chance compete apen chance compete mane awe so jene si labang so training bina ko News report long sudaring ti Karbi Anglong live. Tangte pinya daba Abirta ke la pansi kang toniklo.